Dan počinje onako kako i treba, okupljanjem ekipe u lovačkom domu. Kratko druženje, ali i ozbiljan dio. Slijedi dogovor oko lova. Sve mora biti jasno, sve smjerovi kretanja, zone sigurnosti, komunikacija. Sigurnost je naravno uvijek na prvom mjestu. Svaki lov počinje disciplinom i poštovanjem pravila. A kad je sve dogovoreno, slijedi zauzimanje pozicija. Lovimo divlju svinju, štetočine, znate, lisicu i čaglja. U ovom lovu koristim Sightmarkovu crvenu točku MTS Mini Solar, montiranu na Rusanove nosače.
Hvala. Pri kraju lova vrši se potraga za eventualnom ranjenom divljači, a kad se sve završi vraćamo se u lovački dom. A smreke i jele imaju koliko oči. Čitav sretni strelcima. Evo na lijepom vetru. Andreja, ovo sam čestitam. Evo. Evo. Vidite se vamo. Prvi odstrel. Evo još na skidanje šešira, zahvalimo Svetimu Hubertu na darovani divljač. Nakon odavanja počasti divljači, kako tradicija nalaže, slijedi kratko fotografiranje, uspomena na jedan uspješan lov. Na kraju ono što svi volimo, dobar ručak, smijeh i druženje, jer lov nije samo odstrel, lov je zajedništvo, priroda i trenuci koji ostaju.